أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svjetova, neka je salavat i salam na njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Poštovani sestre, draga braćo, dragi prijatelji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nakon evo 3 hefte se ponovo, nažalost, na ovaj način čujemo i vidimo. Svima vam od srca želim dobro zdravlje, rahatluk i raspoloženje. Svima vam od srca želim da vam Allah iz vaših srca odagna strah i negativu iz vaših srca, da mislite na vašu budućnost, ali samo pozitivno, jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: misli dobro i bit će ti dobro. Također svima vama želim da u ovim teškim danima mislite na sebe, svoje najdraže i one koji vas okružuju. Čuvajte sebe, svoje najdraže i one koji vas okružuju, izbjegavajući svaki socijalni kontakt. Ne izlazite vani bez potrebe. Pomozite sve one koji su vaše pomoći potrebni, starije, komšije, koji su u rizičnoj grupi, bez razlike ko su i šta su. U ovim teškim danima pojačajte svoje ibadete, predajte se više Bogu samilosnom. Svoje slobodno vrijeme koristite razmišljajući o sebi, o stanju u kome se nalazimo, a najviše razmišljajte o Bogu, jer je Bog razlog našeg postojanja. Tražite smiraj u seždi Allahu Đelešanuhu, u namazu, jer namaz čovjeka smiruje i čuva mu zdravlje, jer je namaz ključ dženneta. Dakle, u ovim danima iskušenja prisjetimo se blagodati koje su vezane za naših 5 propisanih namaza. Svako koji ih bude potpuno i svjesno činio, dokučit će Božju milost i obećane blagodati. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: 5 dnevnih namaza brišu grijehe kao što voda čisti prljavštinu. Allah Đelešanuhu kaže: innal hasenati yudhibne sejjiat. Dobra djela brišu loša. To znači da ih brišu kao da se nisu ni dogodila. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ko bude izvršavao 5 dnevnih namaza potpuno, ispunjujući čistoću za njih i držeći se njihovog određenog vremena, na kijametskom danu će imati svjetlo i vodiča, a koji ih upropasti bit će proživljen s Firaonom i Hamanom. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također kazao: ključ dženneta je u namazu. Poštovane sestre, draga braćo, dragi prijatelji, od onog što je uzvišeni Allah obavezno propisao stvorenjima, najdraže mu je oslijed tevhida, obavljanje namaza. Kad mu bilo nešto teško, on bi se obratio u namazu gospodaru svom. Onda bi kazao: kurratu ajni fi salah, moja radost, moje raspoloženje, moj život, moje sve ono što volim je u namazu. Allahov poslanik
sallallahu alejhi ve sellem bi u teškim momentima, u teškim kriznim situacijama, kao što je ova danas koju mi proživljavamo, obraćao bi se Allahu Đelešanu u namazu, upućujući mu dove, plačujući u namazu, moleći Gospodara, onog koji dadne iskušenje da ga od nas odstrani. Dragi sestre, poštovana braćo, dragi prijatelji, također upućujem dovu Svevišnjem Allahu da vam u ovim teškim danima olakša samoću, da lakše podnesete izolaciju u vašim domovima. Nemojmo zaboraviti, ostajući u svojim domovima, pomažemo sebi, ali pomažemo i drugima. Čuvamo sebe, ali čuvamo i drugima. Ostajući u svojim domovima, lakše ćemo svi skupo pobijediti ovu opasnost od zaraze koronavirusom. Konačno, kad sve ovo prođe, a proći će inšallah, znaćemo cijeniti slobodu i slobodno kretanje bez straha. Znaćemo cijeniti Allahove blagodati kao što su zdravlje, vrijeme, čistoća, hrana, piće, ljubav, razum, čovječnost, komšiju i tako dalje. Evo, dragi brate, poštovana sestro, da ti bude lakše u izolaciji, nisi sam ti i ja sam. I svi smo. I svi moramo biti dok ova opasnost ne prođe. U izolacijama su bili gotovo svi Allahovi poslanici. Tokom potopa Nuh alejhi selam bio je zajedno sa skupinom svojih vjernika izoliran na lađi. Zbog suprotstavljanja mnogoboštvu, Ibrahim alejhi selam bio je izoliran od svoga naroda i vlastitog oca. Kada su ga zbog zavisti braća izdali, Jusuf alejhi selam je bio izoliran u narodu. Nakon što mu je oduzet imetak, evlat, ugled i zdravlje, Ejub alejhi selam bio je izoliran od svih u svojoj korini. Na posljedku i posljednji Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa svojim sljedbenicima zbog bojkota mekanskih mušrika bio je izoliran 3 godine na vrlom pustinskom pijesku bez hrane, bez vode, bez osnovnih sredstava za život. Bilo je teško, ali su izdržali. Izdržali su u saburu, u dovama Allahu Đelešanu, a izolacija je poslužila kao spas ili bila najava nekakvih velikih pobjeda u životu. U kušnji su bili strpljivi, u vjeri ustrajni, nisu nikada gubili nadu, imali su povjerenje u odredbu Allaha Đelešanu. Od njega su tražili snagu i izlaz i zbog toga su na kraju uspjeli. Zato, draga sestro, dragi brate, poštovani prijatelji, u ovoj kušnji koja nas je snašla, budimo ustrajni, ne gubimo nadu, imajmo povjerenje u Allaha Đelešanu i tražimo od njega i kod njega snagu i izlaz iz ove situacije, pa ćemo ako Bog da i uspjeti. Za kraj vas sve molim, kako biste sebe i svoje najdraže sačuvali od zaraze, da poštujete uputstva i mjere vlade Republike Austrije, da poštujete uputstva Islamske zajednice Austrije, da poštujete uputstva Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji. Ne izlazite vani, ostanite u svojim kućama, ne izlazite bez prijeke potrebe, strpite se i nadajte se konačnoj pomoći Svevišnjeg Gospodara. I ovo će proći ako Bog da, kao što je sve do sad prošlo. Na kraju ćemo pričati kako je to nekada bilo, kako su neki bili strpljivi, kako su se neki pridržavali uputstava i smjernica, kako su neki bili oholi, kako su neki prelazili granice, ali na kraju to će proći ako Bog da. I mi ćemo, inša Allah,
ponovo se nalaziti u našoj džami, na našem trgu Bošnjaka. Molim dragog gospodara da nas i naše najdraže zaštiti od opasnosti zaraze koronavirusom, a zaštitit će nas ako se budemo i sami štititi. Do idućeg petka, ako Bog da, maksu s nas sami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.